Ndabasuhuje bakunzi ba Muzunga TV by'umwihariko kuri mwe mwakoze subscribe namwe mutarayikora iki nicyo gihe kandi uyu niwe mwanya kugira ngo mutere intambwe ishimishije kugira ngo mujye mubana natwe mu biganiro ndetse n'amafilime agiye atandukanye kugira ngo bijye bibagereraho ku gihe. Uyu munsi rero tariki 21 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 twarawumvise ndetse twari tumaze iminsi tuwutegereje pe. Uyu munsi rero iki nicyo gihe twamaze kuwuteramo amatako. Ngira ngo aha turi kuri Kigali Convention aha amarushanwa agiye gusoreza kandi ntago agiye gusoza ahubwo aracyakomeje ahubwo nuko ariho bari buruhukire. Ngira ngo abantu rwose ndabona babyitabiriye kandi rwose bakubise buzuye abana ndetse abagabo n'abasaza ndabona babyitabiriye. Yambe uko nkomeza reka nakire mugenzi wanjye kugira ngo nawe agire icyo abivugaho. Umeze neza cyane cyane. Yes, ngira ngo abakunzi bacu basanzwe bizi ko tutabatenguha hano uyu munsi turi hano ngo tuhababere. Ngira ngo irushanwa ry'amagare ku nshuro ya mbere ribereye muri Afrika by'umwihariko rikabera mu Rwanda ni ikintu navuga kidasanzwe. Ngira ngo urabona ko abantu babyitabiriye ari benshi, abantu baturutse imihanda yose. Rero ngira ngo nkuko wabivuze turi hano ngo tuhababere, tugiye kubazengunusa tubereke n'uburyo hateguye kuko ibintu byose bimeze neza cyane kurusha uko mubyibwira. Ariko Muzunga ngira ngo wenda wabibonye aho wagiye uca mu mihanda wabonye ko isuku ari yose. Isuku ni yose mu busanzwe n'igihugu cyacu ndakeka kiri mu bihugu bya mbere bigira isuku. Byabaye akarusho kuri iri gare. Ariko Muzunga unyemerere nshimire bano bantu bakora amasuku mu muhanda baba bitanze cyane kuko aho naciye rwose nta kanda na kamwe kari mu muhanda kandi dushimire leta y'u Rwanda ndavuga bari abashinzwe umutekano nabo rwose bari gufasha abaturage kubayobora kandi bakabayobora neza. Ngira ngo nawe aho waciye wabibonye. Nabibonye cyane n'ibintu amaso agaragarira ni ibintu bisa neza cyane. Ngira ngo iri rushanwa abantu bariteguye reka tubashimire by'umwihariko ni irushanwa ariteguye neza cyane. Ni irushanwa riteguye neza cyane ngira ngo nawe wabibonye uraranganyije amaso hakurya urabona ko ibintu byose biteguye bisa neza. Yes, rero Muzunga TV irahari ku bwanyu, irahari ngo ihababere. Tugiye kubazengurutsa tubereke ukuntu ibintu bimeze. Yego Muzunga, reka dutambagize abanyarwanda batabashije kugera iki gikorwa kiri kubera byibura babashe kubona uburyo giteguyemo kandi babashe rwose gusereburira aho bari kuko ni ibintu bidasanzwe Muzunga kubona irushanwa mpuzamahanga ry'isi yose rivuga ngo tugiye mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo icyo cyizere batugiriye natwe ntago twagipfusha ubusa nk'abanyarwanda cyane. Niko bimeze rero tutabatindiye areka dutangire tubereke uko ibikorwa bimeze uko bihagaze. Yego urakoze cyane. To welcome all of you on behalf of Government of Rwanda to this 2025 UCI Women's Championship. turacyari kubera uko bimeze turi aho irushanwa riri busorezwe kugira ngo murabona ko abantu biteguye kwakira the first ever must not be the only one on the continent. They must be very grateful for that. Thank you. I want to give a special thanks to all of you fans. Kigali, the city, showing them the hospitality of Rwanda, the love of sports, and the commitment we have to continuing this. For Rwanda, hosting this world. That is Natalia Prolova taking off.
Natalia Frolova. That is almost like 2.5 minutes times 4. That is 10 minutes. Frolova Natalia rero akaba arimo kunganya ibiganiro za Berlin. Uyu Frolova Natalia akaba amaze gucaho abakinnyi bane bose, ni ukuvuga ngo urafata iminota 2 n'igice yagiye isigara hagati mu kimwe n'ubundi ukube kane, iyo ni iminota 10 Frolova amaze gukura, arihuta cyane. Now we have the last intermediate split of the 26.6 kilometer for travel in the area, 40 minutes, 48 seconds, and an average of 39.114 kilometers per hour. She's adding more and more as time goes on. Challenge. Only the finish line in front of her. Now the mental power is needed, not only the leg power. The mental power at least has the same time to beat. And it's hard, right? Look at this picture. C'est la fille de Belgique. bivuze yuko ubu ngubu nawe wicaye ku ntebe y'ubutware, nihagira umukinnyi uri bumukureho ibihe afite by'iminota 50 n'amasegonda 7, Nirereza Verine arahaguruka kuri iriya ntebe yicareho ufite ibihe bikeya kumurusha, nicyo bita rero hot seat. That is your moment. Please take that picture, take that video, post it on all your socials, and remember the official hashtag is Kigali 2025, and don't forget to tag UCI Cycling Kigali 2025 as well as the Ministry of Sports.
Ceremony of the 2025 UCI World Championships Women Elite Individual Time Trial. Cérémonie protocolaire des championnats du monde route UCI 2025 contre le monde individuel femme élite. Hagiye gutangwa ibihembo kubitwaye neza mu cyiciro cy'abagore mu gusiganwa n'ibihe ku giti cy'umuntu Individual Time Trial ITT. The medals and jersey will be presented by Mrs. Catherine Nash, UCI Vice President. Les médailles et le maillot seront remis par Madame Catherine Nash, vice-présidente de l'UCI. Imidari n'imyambaro igenerwa batsinze igiye gutangwa na Madame Catherine Nash, umuyobozi mukuru wungirije wa UCI. Ku mwanya wa gatatu n'umudari w'umuringa yegukanwe n'umukinnyi ukinira ikipe y'Ubuholandi akaba ari and winner of the gold medal representing Switzerland. À la première place, champion du monde UCI et gagnant de la médaille d'or représentant la Suisse. Shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare n'umudari wa zahabu yegukanwe n'umukinnyi ukinira igihugu cy'Ubusuwisi Ladies and gentlemen, in honor of our new UCI World Champion.